Аль-Аневи яшлар үшін 16-й Қырым татар тілі олимпиадасының танталы қапатылыш мерасимінде көрмеге пек мемнунмыз. В стенах Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова настоящий праздник. Здесь подвели итоги Олимпиады по крымско-татарскому языку. В нем приняли участие более 200 учеников 9, 10 и 11 классов со всего Крыма, а также студенты университета. Бұл сене енді Ананеви олған Қырым татар тілінден 16-й олимпиадамызны кечіреміз. Олимпиадамыз екі қысымдан ибарет ола. Талебелер арасында сынав февральның 29-ында кечірілді. Студентлер арасында сынав мартның 14-ында кечірілді. Талебелернен бераберлікте мектеп ожалары де болундылар. Бұл Қырымның чешіт түрлі көшелерінден келген Қырым татар тілі ве эдебият ожалары еді. Олар да бір 50-ге яқын. Ученики более 35 школ и студенты приехали проверить свои знания и показать любовь к родному языку. Среди такого большого количества участников определить победителей было непросто. Среди членов жюри преподавательский состав университета. Тешкерген insanlar bu iş kimni işi olganını bilmeyler. Yani ballarının adları, soyadları geçmeyende tek şifrlar geçiyor. Onun için eminim pek objektif şekilde neticeler çıkarıldı ve bugün endi hayırlayacağımız galip çıkanlarına ama ballarga mina şimdi da bir kere aytacağım. Bu olimpiyadada iştirak etken her bir adam endi galipler sırasındadır. Esas maksadımız her yıldaki gibi aynıdır. Yani Kırım'da Kırım tatar tili yaşaganını ve en esası da yaşayacağını göstermektir. Победителей Олимпиады наградили дипломами и денежными призами, а также всем участникам были вручены сертификаты об участии. Мектеп талебелері ве студентлер пара мукафаттынан тағдырленecekler ве мектеп талебелері арасында бұл 9-й, 10-й, 11-й сыныфлар арасында әр бірінде бірінші ерлер, үч бірінші ер, үч екінші ер, үч үшінші ер ве 5 4-й ер айырылды. Umumen алғанда бұл 13 адам тағдырленecek, 13 талебе тағдырленecek бүгін. Университет талебелері арасында да айры ғаліплер бар. Böyle бір номинациямыз да бар. Yani бұл дигер факультетлерде оқыған, ама Қырым татар тіліні білген ве өз білгілеріні сынамаға істеген талебелер де біздің олимпиадамызда иштирак еттілер. И вот волнительный момент. На торжественное объявление итогов собрались учителя школ, преподавательский состав университета и сами участники, ученики и студенты. Они уверены, Олимпиада – хороший стимул и толчок для развития сохранения языка. Elbette birinci hocalarımızga isterim büyük teşekkürler bildirmege üniversitetimiz hocalarına, mektep hocalarına minnettarlık bildirem çünkü onların sebebi ile Kırım Yarımadamızda, acayip ülkemizde Kırım tatar tilimiz yaşay, Kırım tatar tilimiz yankıray. Benim için bu olimpiyada pek қуаныш кетірді. Мен бірінші ер қазандым ve келecek yıl mutlaka bir kere iştirak edeceğim. Мен бүгін пек қуанам ve өзінен құрланам. Өзінкі ана бабанин, çünkü оларынкі ярдымынен мен Қырым татар тіліні яқшы білем. Қырым татар тілінде лaf етем. Bu olimpiyadada men iştirak ettim. Ve benim için bu pek büyük halibe. Çünkü bu bizim ana dilimiz ve biz ana dilimizni saklamağa gerekmiz ve ana dilimiz yaşasın. Benim hocam bana aytты, что mında olimpiyada ketilecek. Men istedim özümni kelip bakmağa ve bakmağa nasıl mında üniversitet. Çünkü galiba geleceğim mında okumağa. Торжественное мероприятие украсили своими выступлениями студенты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Шестнадцатая Олимпиада по крымско-татарскому языку завершена, но организаторы с большой надеждой уже ждут 17-ю и надеются, что с каждым годом количество участников будет увеличиваться, а любовь и интерес к родному языку расти.